Hai pelok berkhoj mentang dan hang ni ka madan ha kersai ke senong kersai bat kani ru kani ka tim hadirin ke ka Kersai Football Academy kini practice ki babun ki hang ni ki under 17 bat ki last ban participate kumah ka Hello India Super Cup bat kiwe kani ka academy kadang sedang tang kumba license menta kani ka self funded iba bijoy na kani ka senong Kersai te itna sibun berkidan amduna ya ka nyung phongot ki players ki bawan ban practice hakom kani ngisu tna da nomor ba ka senong Kersai kadon ha kandong lani kadai ka senong ka markhab bat ka Assam bat ki dei kumni ka yo mensim sibun ya ki babun kuwe pada ki players sibun